Kador bar raj melim jong ke hima melim ha ke jingalang jong ki khun ki hajar jong ka raj kalapin itho ye upa im aina manix im kumus im bapura balajit diki bakrau batri ha ke election bala pelong daga KHADC ha ki khendiat banai balala ye kini ke jingalang pat ba ban pen itho ye us im bapura la pelong ha ke shpau terik ujemang hamadan yeu melim rim kani kedustur kariti ban pen itho yus em bapura shagi khon ki hajar jongkarat kalong ka akor ka buram bagi pat ba jongkarat ki dei ban yoi bat ye kendu markhmat yus em bapura ubashimti ye kesenchar khadar ha ka it ka hima ye kani kedustur kariti lasdang nadu kulong kuma bat kadang ne bat dang yai em hadu kini kisngi ha kani ke jingalang pen itho em ladon lang bat la sakhi da uba prestun tensong usembut menteri rangba uba penyat sings im CEM ba penchngan NSM deputy CEM ba titos khan MDC kaliang persya ki EM ki menteri bat ki bakrau ke hima kinong elam dor barshnong kilong kemi long kpa ki samla bat ki kur ki jat jong im senchar ke hima mele Lapenya ya kini kejingelang da uba MB Kharlukhi uske turi karat melim ubala keren mat phang halor kejing koridor kaburom ka akor bat khamtam e kaminsim bakrau jong usim ban kedup banda ban ri ban sumar yala ka it ka hima bat yala ki khun ki hajar ha ka sup ka kemen bat ha ka saw ka sian labatai ru ya kejing jeliu jong kini kedustur kariti bala yok pateng nadu ki pateng bamla labdin trasyu kabadang ne bat em hadu kini kisngi katba nakaliang ba prestun tensong ha kejing kren ha kini kejingelang ula ai ka kitbok kitwiang ya us em badi ki khon ki hajar jong karat melim ki bala pin I da kanuksa ban bat scam triang yala kedustur kariti bekila yok pateng ne kilong shwa manshwa min kulong kuma ulakin turu yaki banum kelet yaki jadi kemudian dicoki ngiro rajulim ni tikok keduen di Islam bayam madim mahangnya kumbai bisa dari antara kabayai ban bahaya kali jaga ban penek ban besar kali jaga ban maupun kebasu pengenal nomor kali kesno melim kali ke perni ya kiwan ki mokil jadi antara di saya baru ini ada panggil dari mokil ada kor ni khot ya ika penyat sensim Nayan akan kapon nagalian coba surga ban ai kajing kerkulo kajing kipok kiruyang ga kerpa ya isim badan burong jumi bat kumju ya ki barok ki bakrau ki batri ki biatre rengkat ki balong lu kanti kadian kanti gamon jom upaim jumi ban syakri ban bertulun ya kakam jom kahima melim barakawi kade kasin kaban kong yang bagi puai akibat kum ini dicek program nama kabelong kabakam gerbang kabelong ru kabak syong pun kabak syong lei kabak jimut hadu kata-kata kawai kebanyakan adalah yang ke surga kepala kalian kiruang bah menaikkan tamnya UCN Jakarta HDC upaya dan bentang bahabat ni hadir bang yesong meeting om tuna yang akan asin ban ya keren ya kadai kejata kepala don nampeden ka kerlung ke kerau dan kata kadai kau ni om kayu molong kaba
katu kapor mandai kaderu kekuatan jongga Shillong Municipal Board akaba ka agreement agreement jong sil malim bat kumju bat ka Shillong Municipal Board kadang don haru mentah balik poin ke jengkren asukwa kanong pikolomba kadon kata kajinya kiu syaka yemule syaka yengsau bat haru kadu mi kapenung katenang apapun bagi kis kadon hangdaya po iyo molong kaba ngatrai barok kipai pak jono jela ngile i kumba kalong lapi ong na kalian ke surga lapi ong na kalian ke district council lapi ong na kalian jadi sunjuk kira masnong baher idon gajing dikli gajing slokia ya kate gajang dan rei kumamahong ya pi ngi na ke surga ngi kwa ban penpau hakmat jong dorbar akajilam jong upaim badon burong upa menta pada kapor udang dei tanggu aktif seim pi ka dorbar ma malik Malaysia jamu ngila banyak saing ya agreement mentarang ars nentam pada agreement golong hapden jong ka Shillong Municipal Board bat kumju ka Urban Affairs Department rendat baka Imam Lim Barokoi kapangakwa ban ong yapi ngilajan boy atat syarbakut kai kabangikwa kalong bangin beautify tegejaka Irishna kawai na kijaka yo jakahat kiban itna kiban isompun kiban bit kiban biang baka benungkong kajing mentoy kanam kapurong kadai ya kahimam lim Barokoi te badhabo joga Imam Lim Barokoi dan kumba si hajar raispa rusan Krishna te ngalapan ong ba na ren kisan pusau tli ki et ki hima kabaka HTC ka pet menta lada kalong ki leadership ki scholarship ki wahadada ki wetu lapan ong ba ki hima belim la de hima ka he ha ka put sensyar jongka badan hadu si hajar raispa rusan Krishna bat kawan sa hima khairin motivate bat kadika kam shisha bat kaba hadu batata ban sensyar lada khenya ka area na kalong na na sol kapsol bat shut usha kam riboy shut usha thesha po kam malgan bat kalong kai kaba donnam bat sangam hakapate ko banta bagin tip bagai Imam Lim kadang yen berpenek tensa ekariti dustur sensyat kadang hadu di segi banta Di ong bagidon ka gusto pada undon hima ngatai bergusto pada undon kirai inong bergusto kam ba manu hasni aga jingun kam jongin ke wala kataru nagalian jong di bahra barang liam ilale kongsan man bendat ini kam ke karpang katung gajinya baru katung dari di kusur man pilihu ya lelong siem